tresna ya diastun anak ora ragan beli tu sing pantas buat tadi depan anak kadanin beli tu sing peduli ne penting resnan beli tulus wanta kapining adi suksema adi sampun nerima beli suksema adi sampun tresnain beli terima jejale malah beline lan kekurangan beli jalanan tresna ne sehidup samati debuin nada rasa ragu di hati hidup mati beline wantadi ne asiki di hati tiang tu sing peduli dumugi tresnan regejang ke langgeng ngantos mati suksema adi sampun nerima beli suksema adi sampun resnain beli
jajale malah beline lan kekurangan beli. Jalanan tresna ne sehidup semati, debu nada rasa ragu di